नेपाल सम्बन्धी प्रारम्भिक रूप चाहिँ कसातो पारो गाडियो मुसी एक गते जियो चाहिँ मतलब मुद यो सुरुवात चाहिँ अनौठी दियो पात्र न केना चौधो कारण ठो विषयले जो झी सीमित जिया बरु कोरोना कारण जियोपट्टि गुपट्टि झी डिस्टेन्स चुनि मजिगुपट्टि चुना चुनि मतलब ठो हनिमाउ खैट व्यापक रूपमा प्रचार या तर नेपाल सम्बन्ध हनिउली कंजुसे या मुग्यो चारा सत्व नेपाल सम्बन्ध अठिनाला मयास चाहिँ लोमना वहाँ बेस जुलियो सरकारी पक्षमा ठोला चाहिँ चारा सत्व जबरदस्ती है जी तो निवात भोटी छ नमो खास तो मजियो स्थिति न दो एजोनी आ गु कथा यो चाहिँ छिस प्रयास याना कथा आटक चाहिँ सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयं आफै उपस्थिति याना गु कथा नेपाल सम्बन्ध छिस नुडा पारुकनो छिस चाहिँ कसरतको पार लगाएर ऊ टिम कुन चाहिँ छिर हना चुना वो चीज अझ न सरकार प्रमुख दायित्व ख नेपाल सरकार यो ठो मौलिक सम्बन्ध ख फिर चाहिँ व्यावहारिक क्षेत्रमा थोरै धेरै खर्च लगाएर सरकार प्रमुख स्वयं आफै चाहिँ त्यो माल्यार्पण समर्पण दिया था आफै नेखटा सभा समारोहमा यासा माल्यार्पण यो त कन्टिन्युटी भी माथे जिसा तयाका छन् एजा छिसा पौ बिउन कोसिस या तर सभा समारोहमा या तर सरकारी दायित्व चाहिँ निभायामा धेरै चाहिँ छिसा आस्के एम छन् अहिले ढाँचा नतिनी आको छि निवादेको अध्यक्षज्यू नरेश ताम्राकार चिन्हको व्यक्ति एनडीको प्रस्ताव बनाएको त्यो खत उलीले चाहिँ छलनिर ख सुरु गरेरले फुकौ खयान छटा चीज अझना झी चाहिँ दुनियाँको मफु सुख रहेले नेपाल सम्मति र राष्ट्रिय सम्बन्ध नरायो नेपाल सम्मति र मौलिक सम्बन्ध नरायो तर नेपाल सम्बन्ध चाहिँ नेपाली संविधानले छैन हुनेन नेपाली संविधानले छ भनेन तर त्यो नेपाल संविधान दुटाको लागि आछि नेवा मन्त्री कृष्णपाल श्रेष्ठ न झ्याङमुडु वेकयु वेकयत न छिसा इनाप छिसना याद न आन सकले मुनाच क इनाप या मालिथे जोदिल लगे जो फुटले चाहिँ छिसा नेपाल सम्बन्धमा नेपाल संविधान उल्लेख पत्र गरेर छ उसो तर उपलब्धि छ एजुनी चाहिँ 2 वर्ष झि नेकम मैसे सभा समारोह थौ सीमित थासे सीमित मनुना चाहिँ जक यानासा नेपाल सम्बन्ध हनेमा उता से हनेमा तर सभा समारोहमा यासी कम से कम माल्यार्पण त निरन्तरता बिमल सरकारी त थो विषयले नेपाल सम्बन्ध नयाँ वर्ष हुँदो खरियो उत्सव रूपमा मनायो खस तो विभिन्न प्रचार माध्यम जिउ उनी टिभी दै अथवा विभिन्न रेडियो समाचार दै त्यो पुगलिन सरकारबाट चाहिँ विज्ञापन हो तो संचार माध्यममा चाहिँ प्रचार या कि त पुरा या पुली जान जिसमा धेरै माली छ अहिले त्यो विषयले चाहिँ एक रुपैयाँ गरेर नेपालमा नुदख हन्यो लागि छि एक रुपैयाँ जी पेजी तर एकसा तबिना छास जिउ किछि मिछि सो हुँदाछ म पूजा किज पूजा अथवा लक्ष्मी पूजा रहेका छिउ गु तजिले जिउ त्यो विषयले झि नेवाट रहेपिए तताजि थौए विभिन्न कथा यति चाहिँ खटोए संस्कृति जना उल्चन पिलोनी विविधता एकता रहेको यो निवायु प्रतीक ख एजुनी चाहिँ झिसको विषयले झिस छोटो कथा या उठी उके चाहिँ झिस सुनो नमोया झिसको चाहिँ मुना चाहिँ बरु त्यो नेपाल सम्बन्धी त रुखना पात्र न एक गते यारगा चाहिँ धेटौगेटु एजुया चाहिँ खुची त भनिन्छ झिस चाहिँ कोरोना कारण चाहिँ सबै एक खासे छटा यो हुलमुलमा यासी सीमित हुनु त चुना खुची चाहिँ हनेगु तर ठासा हन्नका भना चाहिँ नेपाल सम्बन्धी उत्सव मनाया माथे प्रायः जुन सुरा श्यामकृष्ण मानन्दरजी त सुरा वेगनदले धैर्यउटी गुल्न खतख तो मंका अपिल उके दुठ्यान जों खञ्जना आशा नु जिसा मंका अपिल इखने फैदी तो नका चाहिँ आथन जी तो मंका अपिल यु चाहिँ कि जे छु थाप गरिया म यो छु दुसा खटैदी लिम्ति नेपाल बस मंका खला यलया जी नाय ऋषिजी ले जी इना गन्जना ऋषिजी This is your short time for me. Unmute your guard, sir. DCD, good sugar to go. Huawei SCC, Lelandonga.
रिसिभ वे कोही अठे मधि हई द ठन वो खुले माइके खुले ना तो मोर रिसिभ माइक खुले मान गति सग छिसो वो माइक सगनी खुले ना दिसे र न माइक खोलेर काटे रिसा वो माइक्स का अनम्यूट का यान लिसले वो माइके अठे ना तो मोर वो छिसो खलना जुमे ताउडे मु माइके अन मयानी वेगना टारे वेगना खमाइजको चिसा टारे मको वेगना टारे ऋषिजी अब फोन है या मलिक है तो ऋषिजी ने प्राविधिक तोड़ने समस्या तो बड़ी था खंडे तो वो जो लगा था उमेश यार देखे मैं मना मैं विचार नहीं क्या रमेश का मैं विचार नहीं क्या ऋषिजी एक्चुअली बात खंडे ने जिसों तो के लिए थोड़ी देर एकदम सीमित समय तक दूर करना है ना जी सकल अनिवार्य न्यू खाते हैं कि थाउ नियम इना मरे हो अठवा साला जी सुसु अनिवार्य न्यू खाते हैं कि जिसा बड़ी दुनिया ने उके लागि तपाईले नापा जी चाहिँ किने जी डाक्टर पुष्पराज राज कर्णिकार जी र सुन खतत नि तै दिले जी ना अच्छा सखिरान जोला हेलो जोला अठो चाहिँ वो वक्तव्य पिका गाजे ड्राफ्ट नहीं बोला जिसले वो ड्राफ्ट चाहिँ ठिकै थियो जिसा जीव नोडे आन्दोलन दल चाहिँ जिकिम यो ओके खाली स्वरूप हिस्सा चाहिँ परिवर्तन यामा उप कोरोना के कारण अब परिवर्तन या कठो चाहिँ के खंगो उठु यसो जिसो जिसोले चाहिँ ठिकै थियो त्यसमा उठ्की यामा उठ्छ मटा मला अब चाहिँ छासा जिसा गो कार्यक्रम याउ भौतिक रूपमा चाहिँ छरा मुनि मोप्सा भर्चुअली चाहिँ यामा मला भर्चुअली याबेन ओके स्टोर एटा चाहिँ फया फटले नाफे चाहिँ र मिन्टिन या पटि स्पे माला भेटले आज शान्ति निरो वे लाइन क्लाउने छ कि संघर्षरी अनुमानले पनि एउटा प्रधानमन्त्री यन्त्र हो मला आफिसी चाहिँ प्रधानमन्त्री अनुगुण मोक्सा अरे प्रधानमन्त्री न चाहिँ भर्चुअली चाहिँ छेजुना चाहिँ माला पनि आउ याना जस भर्चुअल कार्यक्रम चाहिँ त्या मारा चाहिँ छिटो अरेन्डो बस्नु पर्यो कार्यक्रम गए ख कि जिरानो छ कार्यक्रम चाहिँ भौतिक रूपमा चाहिँ मयाउ तर चाहिँ भर्चुअली चाहिँ त्यसमा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँ आउनेमा मेरो चाहिँ वक्तव्य चाहिँ पिकाउमा विषयले चाहिँ छिटो छिसा खुसी जनाउनु फैलिएको चाहिँ सुना ऋषिजी माइक ठीक जुला खै वो वेबन डकोटा हो छिसो खला जुलो डकोटा हो वेको माइक अन या मसेया तुमका ए माइक अन या मसेया जुना ए कसो झिले चुन्ना टटाई पाखे भरि त खन्जेने का चुन्ना टटा डाक्टर चुन्ना बज्राचार्य चुन्ना टटा दिला दी माइक अन या नौना नरेश जी वो कृषि इंदुना अनेको बोले ज्यादा बोलने के वो दुबई आता यहाँ पे इंदु वो पे पुष्पाते का वो से कंपायर नाला अले ये पुष्पराज कमी करना वो तैयारी का वर्चुअल कार्यक्रम जाना ना प्रधानमंत्री जिसर ना को पटना जाना तो का इसलिए भौतिक रूप से या केवल जब आत्मशील है भौतिक मूल्य सामने जिसमें ऑनलाइन है या प्रदान है कि बाबा का अपने खाने में वो का इन तरह से चीजों मांग क्या प्रतिपद या वो छोटे खाने में प्रतिपद नमस्ते क्या पंद्रह या चीजों की प्रति चीजों में प्रति राशि जीवन सुरुवात से जैसा yang seperti pura modernyo na kusina boleh kuliah tadi हम निर्णय विशेष karena deh pasal kalau
मान्यता दिएको ठाउँहरू नेपाल सरकारमुपट्टि प्रोजेक्ट नेपाल सरकारमुपट्टि लेटर प्याड वो लेटर प्याड नेपालसँग त्यो ठाउँहरूपट्टि यामाला अमेरिकाने academic college kating para professional IT सरकार प्रतिबद्ध जत्न वो प्रपर मोडलिटी वो यामा उपयोग को पठन पछि बेला पनि अनुरोध गर्न वो ढुना हुने को हुने कति अनलाइन ले कति तो व्हाट्सएप अकाउंट से सब नोट वाला वो खोया त या पछाउने के मतलब बच्चा को मको उले त पिछले यानी त्यो खोनो अले छोटे जे नस्तामा खाती वो चाहिँ बनाइदिनु खा या यो चाहिँ नेपाल सम्पत्ति बारे स्थानीय विषय ये चाहिँ स्थानीय विषय महानगरपालिका स्थानीय पाठ्यक्रम संलग्न जिनिस स्थानीय विषयले सम्पर्क या त व्यक्तिको गोष्ठीको पठाउन बोध राखेको प्रयोग त्यो म कक्षा दुने जिनिसलाई सुया नहोदो अझै वो जिनिस नेपाल सम्बन्ध धेरै सम्पदहरू पठाउने नेपाल सम्बन्ध परिचय गर्नु अझै नेपाल सम्बन्ध यो प्रतिनिधिले ये महानगरपालिकाहरू हो महानगरपालिका यो नगरपालिका राष्ट्रव्यापी नगरपालिका भन्ने राष्ट्र नाम नेपाल सम्बन्ध अथवा राष्ट्र नाम नेपालको नाम नेपाल सम्बन्ध दुगो यात्रा दर्शन प्रयास सहयोग प्रयास पाठ्यक्रममा बुझेर ततै मस्तेक शिक्षकहरूले यहाँका निम्तिमा आता चाहिँ विषयले हामाले जिल्ला मान्छेको या सरकार आमा कसरी दिनु भने सबै दिनु कोही जस्तै नोट छिरा चाहिँ नेपालसम्म अङ्कित याहरू जिल्लालाई आइडिया आउँछ विकसित ठुलो कठिनाइ मजिदमा नेपाल सम्बन्धी विशेष मान्यता दिनुमा नेपाल सरकार पाठ्ने आइडियालाई क्षेत्रले ढाका छ सोमसोममा मन्त्रीहरू कारणले पाठ्ने बोल्ने त अपिला मन्त्रीमण्डलले जुन अपिला खाना खा उनी नेवा मन्त्री पिर्न त्यसै चेतनामा अया कति पाठेन अरे छिउ पाठेन खन्यका त्यसै जिनिस नपनाको प्रक्रिया मोटोसा त्यसै चाहिँ कोरोना कारणमा सरकारी प्रक्रिया मोटोसा तर सरकार भने एकपट्टि विषय वस्तु हेर्दा चाहिँ आउँछ त्यसै जियो तथा व्यावहारिक पठन चाहिँ के फ्रेमका फोकसको जिसको या नाम र नुहार इन्डियाले एकको सुबा चुना त राइट ऋषिज्यू आ माइक ठीक जुलो खा जुला आ टाइटी छ वेक ऋषिज्यू कन्टेक्स्ट ऋषिज्यू कन्टेक्स्ट अझ टाइम उठ्छ यसले जेगो सुरेन्द्र बजाचार्य त छ यसले नोट समारोह समिति नयाँ हो त आइमा ऋषिजी छिउ स टाइमहरु होला जे यसले पाखे चाहिँ नि जे सुरेन्द्र बज्राचार्य जी पाखे खन्जेने अहिले माइक ठीक लाग्छ छिउ पाखे हान खन्जेनेका सुरेन्द्र बज्राचार्य जी सुरेन्द्र जी माइक अन या नौना हजुर संस्थान जोजलपा जी सुरेन्द्र बज्राचार्य बोर्ड बिहार संघीय मु छ्यान्जे नप नुरो समारोह समिति 1140 गेलया कजि नाचा सुते रिस दैना चाहिँ नि थौ बैठक रहेथे जानकारी बिहा जिल्ला अर्सो या चाहिँ जिठो बैठक थौ सहभागी जुइ खाना थौ त्यसमा ये
खया जुया जों दो छि घटना चाहिँ छिसन नुड हनमाउटी छिसन नापाने से व्या जो परम्परा संस्कृति त चाहिँ घटना छिउटी नुड र नेबाट टोपा छपा छरी जाय छिसन यापटी रे विषय त कया चाहिँ त्यसका पालापटी विषय त आजिला उगे लागि चाहिँ सुबाना दिसना छ नाप्नमा चाहिँ गो ठाउँ युटी टु जजले रेस्टा नापा चाहिँ ठाउँ टुटी जले जारी बि बिजाबि सेक्सन अनस्क दुवन से लस सुबाना ब्याज न नापा जोलपा यसलाई सन्दर्भमा अथवा कोभिड ऐना चाहिँ घुप्टी पा हस्तान्तरण या भिजा चाहिँ लिप लाना जोंटी जला यसलाई सन्दर्भमा चाहिँ छे नेपाल भाषा मंगा खलन घुप्टी समायोजन एना जिगो ख नाममा चाहिँ के चाहिँ छिनुगो यसलाई जातीय समाज युक्ति ससी कथा पाव्या चाहिँ नुरो समारोह समिति निसुन युक्ति अधिष्ठाता छन्जे दोकान चाहिँ निसुना चाहिँ के ये बिजला अनि चाहिँ घुप्टी नरे चाहिँ गो बरा न्यागा जिल्ला उगेला छुना नचाहिने अयुक्ति ए मोटे छ त्यसका बाला तर ठिकै छ तर उगे चाहिँ नि जिम मटाउ खाला नजर जी बना न्यागा जी कोमौ खाला उगे चाहिँ नि नुरस मारो समिति यसले पनि नाचो चाहिँ टोपी उठेछ उसो न के चाहिँ नि त्यहाँ जिरा चाहिँ इनाम नाच अब वो नाममा चाहिँ घोप्टी छिसा चाहिँ ठोको भिडियो महामारी चाहिँ नि छिसा चाहिँ गो पर्चल शुभकामना आदान प्रदान नपातन गो याटा सौंपी छे अने बाबसँग गो तयारी का वो एकदम सराहनीय जो यसले सन्दर्भमा कने छिसा चाहिँ बोर्ड व्यासङ यसले चाहिँ यसलाई दोकान जातीय समाज युक्ति चाहिँ नि मुना चाहिँ थो नोडो व सोचिन नोडै विषयले चाहिँ जिन्द चाहिँ बैठक ते रचना सनोजला अब उगे न चाहिँ ठाउँ युक्ति गुप्ति खौप्ति का वो चाहिँ जी चाहिँ नि कने यो बैठक चाहिँ वटे तयारी छिसा चाहिँ नि याउ जसा चाहिँ छिबी चाहिँ यसलाई पोप नेपालले जबि अध्ययन हल्ने पिली जबि सगलाई मुना चाहिँ थो नोडो व संगठन सफाई जो के गुप्ति स्थापना नाम दिगो गुप्ति नोडा त चाहिँ छिसा सपा छरी ज्या चाहिँ नि अनमा निवा एक टक्केन मारे युक्ति चाहिँ नि थुना यसलाई नुरस मारो समिति युक्ति थापोया जल यसलाई दोकान नेवाले थापोया जल अझै चाहिँ नि आठो शुभकामना दोकान ठिकै जुटे छ बाइसको चाहिँ नुरस मारो समिति यसले नाचो टोपी उठे छ उन्द्रा छ वछौ तयारी न इना नाच्न नपा चाहिँ छिठडे छपा छरी ज्या चाहिँ छिसा चाहिँ याउना निवा डेप्टी पलाले चाहिँ छिबे न्यान फेमा व न्यान कुनै कुरा या देमा रेउटिन आशय नाम चाहिँ स्वागत गर्ने सुबह Yes, sir. Umesh ji. Umesh ji कौन डाला ना? ऋषि जी जिल्ला माइक जिल्ला ऋषि जी. ऋषि प्रसाद श्रेष्ठ येलो माइक ठीक दिला. का आउ. हेलो. थना उमेश सर चाहिँ लाइन डिस्टर्ब दिल खनी एजिया चाहिँ अन वे गर्न कार्यक्रम चलाया मफेउ अथि बोला ऋषि जी माइक ठीक दिला ऋषि जी माइक ठीक मजु उठे जो एजिया थना चाहिँ हनेव म चाहिँ कीर्तिवर्धन जोशी चाहिँ दैवज्ञ ज्योतिष अले नेवा डेडवे सल्लाहकार वे गर्न जाडु वे कटन लस्कुसिया ठो आजी चाहिँ ये ठुके जी आठो जी सुरेन्द्र वीर बज्राचार्य जी पत्रकार डबुया नाय वे कहि चाहिँ छु थापु छु दस तै दिटा इना बिना छ सुरेन्द्र वीर बज्राचार्य सूरज वीर हजुर सूरज वीर जोजलपा सकल सेता थुगु ज्याजोया भने बहमा नाया लिसेस्तु थुगु मुज्या बोथिके दिने सकल सेता दुनुगलन छे जोजलपा याना छना थुगु इ दै को उचाहा बोलनीको इ ख थुगु इले छिसकले अतिका उत्साहित ज्या नहुदा या भितुना देशागु मोनी लिपान से नहुदैनि ते तयारीको नहुदा छजा दाको हनेगु उक्ता या जिगो उगु योजना दैगु ख उगु योजनाला दया छन तर उगु योजना कार्यान्वयन कोरोना कोभिड-19 या कारण छि प्रभावित हुआ छना
ale chi chogu kothang utsai juya suna daga kono nyapne no ui bari chog viवाद कार्यान्वयन न छिगु उत्साह त छु बरी चाहिँ कमियाउ फेजाको अवस्थामा होला अथवा सिमेन भयो दे यो बरी अनुभव ला अजागु स्थिति आग्न दोरे मजिमा गालो उले सक्सिनमा आशा यागु जुल अजागु विवाद छि त मल बोल्ने ज्या मजिमा तेगु जुल वो थोइले गथे आनु त हनेको नीति ज्याजो या खला खसला ज्याजो जे सकले मुना या फेगु अवस्था पकाना मरु स्वास्थ्य अतिक महत्त्वपूर्ण खत सक्सियो स्वास्थ्य त ध्यानले त्यो खस जिस को ज्याजो त हिलिमाको अवस्थालाई देख त हिलिको नीति गथे थोइले जिस सामाजिक सञ्जालले प्रयोग नाचना गथे थोइले या छगु माध्यम भएको संचार माध्यम जुइ फुतया छना संचार माध्यम पाखे वनुद या सूचना प्रवाह या निसेक्या संचार माध्यम पाखे नुद या भिन्तुना घोषणा प्रवाह या फे अथवा नुद या नीति जिस गु कथा याप्लेन छगु ज्याजो या त बजेट देखि उके छु कथा या शुभकामना सन्देश तजगे प्रवाह या फतगा तासान नुद खल युपी सन्देश प्रवाह ज्यास्नि जुला सामाजिक सञ्जाल पाखे छि तथ्वी ज्यास्नि ज्याजो न ज्यास्नि नप वो छगु सूचना माध्यम छगु संचार माध्यम पाखे गुप्त जिस छेफै कथा या न छगु विचार जिस या माली रहेछ थोइले नेवा गुलिन पत्रकार पे दो नेवा संचार माध्यम क्रियाशील पत्रकार दिला थगुए चायुपति थगुए अनि संस्कृति जुलवले ख नुद धाकत नुद नप स्वागु सूचना प्रवाह नि तेला एकदम तयार याप्लेन जोया छौजुल पहिले न वो तयारीला दे दुजुल नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु पाखेन थुगु नुद समारोह गुगु कथा न्याउनी रहेको छौ निष्कर्ष गुगु दुई उगु निष्कर्ष विशेषत्व अनुदय इले छिस गुगु कथा न्याउने गुगु कथा सन्देश प्रवाह गुगु कथा छिस संघदरिया बारे प्रसारे गुगु कथा जिगु नोदय बारे प्रसारे उगु प्रचार्य छगु समष्टिगत रूपमा गोसाले नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु न्याउने दै संचार कर्मी किने लेख पछो प्रतिबद्धता फंके आमेगु तैगु छगु जितलुम थो विवादला प्राय झ्याप्ले त्यही खन्या छौँ विवाद खन्या छौँले रेडियो टिभी न थुक्ता या विषय अपो ध्यान हुने कथा खलाबला जुइगुना या खलाबला जुइगु झोले आठो वर्षेला विवाद जुल ठिके जु तर मे वर्षे अथवा आठन लिप वयुपति दिने थजौ विवाद मजिमा उ कथा छिस कुता या आठो वर्षे उला छिस विवाद समाधान या मफु थे जापरि अवस्था बोल आठो वर्षे अजागु विवाद मदै कथा जाया त छिस अथवा मेउ वर्षे नीति लिपा थजागु अवस्था मोएमा वो कथा छिस कुता या मार्ग याप्लेन छि छौ टाइमे झनाचाका वया सुनोल खत तर अथि कथा त बिना तो विवाद तनी कथा तो विवाद ननी कथा या ज्या या त भति थाक्या छौ प्रिय अवस्था जुल बोले ख ओइले रेडियो सो कार्यक्रम मिनुदैन थ्वे वर्षे लिपायु लागि आछ्यु नु त भने धुंकाय लिपाय लागि सुरुयाका बरु विवाद गेना नंकी जुरगाबो विषय उब्लेन छ सुरुया नु त न्यजके मक्की नु त सुरुजु साथ के लिपा गुब्ले विवाद गयो किस्म मरेक फैछि छ उ कथा या खलाबला उक्ता या सहला उक्ता या सकले चनिगु वातावरण चुला के दैगु खना उब्ले छौ कथा जुगु ख उक्ता या हे छगु वातावरण दया भनेमा अले थो विवाद मरे कथा छि सकले गुली सक्रिय जुया गुली मेहनत केना जैना छना दिगु दोसक सिना न ताथेन व्यवहार न उक्ता या हे लिचो त छि छ देमा संचार माध्यम पाखे थुगु इले नेपाल सम्बत्व थु नुदा अले थु सुन्ति प्रसार प्रसार नीति यामा गुज्या नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दुगु नापदै नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दुगु या तथले लुमंका थौ थुगु सहल मुज्या चोनि खन उके नीति नसकल सित एकेगु सुबादेश चना एकेगु सुबादेश एकेगु सुबा सुरजी किन अन्तर टाडु नेपाल वर्ष मंका खलो ये पाखे जी रमेशमान पिया दाइदा सुन खटै दिदि जी ना पेन्त्र रमेशमान पिया दाइ गुठे जो तना दी थे जो तना रमेशमान पिया दाइ टाडु जोजल पाछ गणितको प्रस्ताव त होला जे सरस्वती बनातया उकी तस्मा प्याछि जुदाटा उकी जिल्लाबुला यामा उखमरु अले नुडा हन्यु सवाले बालाउ पक्ष सुराचा नेवाटे उठिथि सजिगजि ते हस्तक्षेप मयाछि संवत्सर यो सवाले हिर्नेवाट छठा चुनि फुए तस्कम बालाउ खजुल तर ठेसर गुक्नु नुडा हन्यु ख छाउने नौने ते छठवान कोने कुनु छठवान जतु म सिकिसिम
वे त फट्टी त जेसा थ्रू मेकानिजम पब्लिसाइज या फिर ये ल पगल पपजुल जे दबु पाखे जेनियम ग ठुक्नो जुल हरियो जुल रगा चाहिँ नि औ सुमाजे म ये दिते वो त चाहिँ नि पुटर या माथे तो गन्तको वो अपिलियो खख उकि छु जिल्ला बुला या माउ मरु ठठालाको छगु खगो खे साइट हे शब्द उमेश दुका वो साइट थियो चाहिँ नि खासै नेवाटे ठौए तजिलजी थैको छ जिन्सले समग्रता त तगा फुला देखे तोगा साइट थियो थौ शब्द न खेला टौटो चाहिँ मिगस औ ड्राफ्ट है हो वो साइट थियो दुनिया तजिलजी था साधन साइट न दुथै भूम साइट पे या मापिन दु साइट तो के साइट पे म आप्ने थौ तजिलजी गा थौ कुल परम्परा कठन जीवरे थौए तजिलजी धेरै शब्द थियो साइट थियो खगोटे मालिथे मतो नेउ सबक रूप चाहिने छिसा चाहिने नेवाटे थौ समुदाय दुने विविधता त छिसा स्वीकार्यना जिसले बाला पक्ष जुल छिसा हस्तक्षेप महिना तर संवत्सर हनिउले चाहिँ छि विवाद त जुया छठा छ यहाँ पयो व तत्व बाला शुभ संकेत जुल खोइ त चाहिने पब्लिसाइज यामा देखे दर्ता नेउ जी उकि छु हिला बुला यामा उठे मुरु नेउ झि जाना उनी चिजे ये मंका खलकन ठौ थाथ ग्वाली या इति आस्बा एकको सुबा रमेशमान पिया लाइट अहिले झिसन ठो अपिले छौ नारा थौ न टयु ख नारा चाहिँ नोड चाहिँ किने पूर्ण मुक्त जिमा राख्दि ठो नारा देखि निम्ति एकै समन्वय यन्दिमा छि वका पत्रकार न जुल छि अनि बाबा हि भाषा सेवी न जुल सुरेश किरण वका इतना छु खण्ठको तैदि चाहिँ हिना केन्द सुरेश किरण जी सुबह मेसो दगन नापा चाहिँ आठो चिजा रमेश सेना तैदि थे चाहिँ रमेश पेरे ना तैदि थे चिसा चाहिँ थो नख चखले छु चाहिँ मसचक मैसे नुनो न्यूज या चिसा यातनो और लस्ताइ परे खग नापा चाहिँ अरे थो नख चख हन्यु सवाले चाहिँ चिसा ठुको विवाद टगाटे छ नि यसले ठुरो चाहिँ विवाद टगामा रासे थो चेनेवाटे परे चाहिँ विविधीकरण रुपे चाहिँ स्वीकार्य नहोस् पाला थे छ चेनेवाट हरेक कठे चाहिँ विविधता दुपी चाहिँ जो कारण चाहिँ वे नखचक हन्यु सवाले तीन क्या सवाले न विविधता दु वो विविधता र चेनेवाटे परे चाहिँ विविधीकरण चाहिँ सब सम्पत्ति रुपे चाहिँ कलकल आशा फुके नेवाट चाहिँ के समाहित जोनी नोट खस डेट गुना चाहिँ फलाना खुनु मौजा डाले यो कने खुनु याइपि वा खुनु याइपि चाहिँ डेट गुना आबुट मजु वाठ नेवा मुखला ढेन्या जोनी अवस्था न फुके उक्ति मगाइसे बिट समिति या कोठा चाहिँ वसा पाला अहिले मेउ चाहिँ आज र ठके नाजा चाहिँ सुरक्षित एक्टिभिटी खेवमा आवश्यकता दु पछि चाहिँ सामाजिक दूरी कायमयामा प्लस चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड सम्बन्धी खण्डना पालना यामा कारण चाहिँ नापठे छि बुलबुल मुना चाहिँ पतन्याको सम्भावना मरु यसो कारण आइ नुडुर गाडी बिजे ठटे भर्चुअल त्यो मतलब चाहिँ संचारी विभिन्न माध्यम पाखे छिब्री नुडे चाहिँ ज्याजो बन्यो यामा आवश्यकता दु यसो कारण थोइले चाहिँ छियो नुड हन्यो ज्याजो या तकले सट्टीको चुनाव जेआईपी गाडी सञ्चारकर्मीले जुई सञ्चारकर्मी व सञ्चार विभिन्न माध्यम चाहिँ जुई यसो कारण चाहिँ वो सञ्चार माध्यममा चाहिँ नुडे ज्याजो त ज्ञान व्यापक ज्ञान सवालले चाहिँ तकले नपा आ चिरो ज्याजो या नुड समारोह समिति लिसे ठोकु छु मंका वक्तव्य जारी आइटम खला फुजट ख वेकबी पाखे चाहिँ छि नेपाल भाषा खय कम से कम छि नेपाल भाषा खय सञ्चारकर्मी त नप चाहिँ चुनाव छौ अन्तर्क्रिया ज्ञान या कोसा जी ठिया परि ज्याजो त दस बाला ठे छ के चाहिँ छिपुटी सामाजिक सञ्जालमा युजा माली छिपुटी मुद्रण माध्यमले युजा माली अनलाइन माध्यम तरी युजा माली रेडियो टेलिभिजन तरी युजा माली ओके जुन छिउ चाहिँ ज्याजो प्रसारण याव विज्ञापन त चाहिँ एकदम छन्युन हनसे ग्यासनी खलाकी अन्तर्वार्ता त चाहिँ उपलब्ध ज्ञान दिउ खलाकी लेख उपलब्ध ज्ञान दिउ खलाकी मतलब चाहिँ संचार चाहिँ फुके संचार त झन् व्यापक रूपमा नुडमय देखें की आवश्यकता है जो लासा जगह जेसा चाहिँ तटवर्म सभा समारोह मेसे न नुडै चाहिँ नुडमय चाहिँ या भई त्यो लागि चाहिँ त्यसले सञ्चारकर्मी त नाप छो चाहिँ छो अन्तर्क्रियात्मक ज्याजो त चाहिँ यात गल्लास वन जिठ्या छ उसो जो चाहिँ सुधा एकको सुबा ऋषिजी गेटमा स्थिति ऋषिजी ऋषिज्यू चाहिँ समस्या वल्का नभयो
ए खसत नि हेरकै जी पाके दे छुका नेपाल से मंगा खलो यले जुरिसी जी वेको हेरकै जी मजिलो वेको मजिलो का वेको नवा मजिल छ चाहिँ जिसन झन्ने झन्ने दिने ताको इए जिसन हेरकै जी छुट्टै दिसले नेपाल से खला आज मंगा खलो ये छान्जे नेपाल भाषा मंगा खलो ये ले छान्जे अवेको मुदिउली जग जी र मगो बेला यो सुबा खला मंगा खलो यो ढापु कठाउन नापयो दे चाहिँ स्पष्ट जुइ ढंगु दु जी सक्ने ठठौ नेवा खला पुतै ठठौ जिति छिति संस्कार कठा ज्या ढंगु दुल मिले जुक जग छिस याराउनु मिले मजु त थाछि तया झिली बन अठिया सल खल पुदना प सल भ्याका एक ग्रुप यानाउनु ले छिस सम्भव बिया हुनु ठुसी ठेन्टु निनु क्यंको जुल गाता आस नु दै त जग ठो एक गते या उत जग छि एक ग्रुप ता ठो के जुल अले सुनिङको या उला छि ठठौ तरिका किजबु ठुप्ला या मार्गा मत आसे ठठौ तरिका या गा यो चाहिँ जिमे वो स्पष्ट दिया त जुया जुल आ थ्रिदा चाहिँ आठो नु नै लस्ता ठुको जुम भर्चुअल मार्फत छिसं गु जा या वर गा या त नु जुल आ ओके त न बरु गुस्ती रूप बन हान ठटो लिबन चाहिँ ने छित छेलबला हेउ अथवा चाहिँ नेपाल सम्बन्ध व्यापक त याबाट लागि चाहिँ अनुभवी सकिस्तन सुझाव सल्लाह गया छ जना न्याउन्यु अले वो गोष्ठी याना उन्यु रगा ढिउली चाहिँ छिस बबी माथे त अथेता अले ठु नेपाल सम्बन्ध 1141 केनीको लस्ता छिस ठुसी छौन नेवा एक त जीव लागि चाहिँ जुम मार्फते जो साना ना गु छौ नार बिमार गाडी चाहिँ जित लगे जो अले चाहिँ डेडबु ठेदा राष्ट्रिय संगठन जु या डेडबु न जैसे जुन्दुको मगो जैसे पिन्चोपी नेवाटे न छौ एक ग्रुप त हेउपट्टि चाहिँ सन्देश चाहिँ बिफट रासा छु छिस नुड न्यु छोले चाहिँ तालको फेरि गाडी चाहिँ भलसे कासे मंगा खलो यलो पाखे वो डेडबु यलो पाखे न जु छटवाद खन्थरे त्या कोचागे सुबा जयमा बा हेरकै जी मर्दिन दिएको सुबा नरेश सर नरेश जी हजुर 4 बजे ई जुल आ बितार का चाहिँ अता उ गया आ चाहिँ 4 बजे जुल खनी डुपी हनेको विचार होला अथवा ठुके चाहिँ न्यू संगु खण्डक ठुके गोडु संयुक्त वक्तव्य व्याकरण भटी मिलेयामा दुजीमा थन चोइले अब के त मिलेयामा दु भाषा छौन्यु थे अले नक्ति चाहिँ न्यू ख रमेशमान पियाजी ढाइदु थे चाहिँ व स्टाइट मदासे छिगु नेवा सांस्कृतिक विविधता त चाहिँ सम्मान याना ढे शब्द ले टजिलजी ढे छु शब्द ते ढाइदु व याना थो आथो थो चाहिँ वक्तव्य त पारिटिया पाखे तेल सिकि प्रस्ताव अले दायु खन्जन त अले जो वक्तव्य पारिटिया हंगा मल्ल यो खन्जन गले भनेपछि सकल पिण्ड जी ढाच जी नेबयु प्रस्ताव कथ थन जी न्यू ख वो छौ जी नेपाल सम्बन्धी त नेपाली नोट व मुद्रा न दुठ्याकी त झिस नापानी से खल्ला चनु ठो वक्तव्य व न दुठ्याकी मालीला दै ख न वो या वो झिउ वो त गन्ठाको दुठ्याकी नेपाली संविधान तेउ ढेउ खजा वो न छौ स वो ख उत गन्ठ्याकी मा वो छौ वो दु मेउ चाहिँ वो साइट ढाइ थासे त टजिलजी ढया गएना मिले छौ दिल अठुके व्याकरण यु भन्छ र भाषिक भटी त मिलेया माउ वो तो भावनै त क गया व्याकरण शुद्ध शुद्धि याना अले ठुके चाहिँ मूल रूपमा नेवा भाषा चाहिँ ठुट ठुके चाहिँ अले अनुवाद याना पिट बिउजी अले नारै विषयले न नाच जी नारै त बनौ प पासिस ओके भटी त अठि मैले छ नारै छ हान जी बना निके अले नारै त ठुपाली नारा चाहिँ झिस मु कथा नु त नेपाल सम्बत 1141 कोरोना मुक्त नुगु त दुईमा नुदय भिन्टुना थोनारा क्याची जुल मजुला ठुके छु संशोधन छु थप घर छु टुकी महरु पास्नु के थोयना थोनारा पास जुस अले थोय नारे कथा अले टपु ख अथिना छ ठीक जु नारा ठीक जु मेरे से जिसो त्याटिना जु छोइला वो जिसा हम फुक्क वक्तव्य दुनी फुक्क देखे वो छौला छिवा ज्ञापन पत्र गाथे जुल छौ प्रकार छियो अनुरोध जुल अले हम नारै त छुटै त या
지사 चाहिँ विकास गेजी छुट्टै है सरसा नारा रिगार्ड योला धुदा कोभिड ना प जी चाहिँ सम्बन्ध जु कारण वो नारा जग चाहिँ छुट्टै अले म्यो अनुरोध या माओपति सरकार या माओ ज्याख त छुट्टै है अठियास बेसिरा ठीक जो जो नारै त चुए अपिले चुए पहिले नारा चुए हजुर पटका अपिल चुए अले कुए चाहिँ बुडा त ध्यान बुडा त उमेश सर नै अले छौ खचाहिँ नरे सर हाना म्यो छौ खजिदार नो आ झिसा ठो नेपाल सम्बन्ध नोदा हन्यो झि निवातै विचेजको हालचुना मखला छिटै नेपामी तेट चाहिँ क घापटी ज्याको ठाउँ झिसा टुके ज्यामा शब्द त झिउ आम अपिले दुनी सर सर निवातको मुखु लगायो नेपाल सम्बन्धलाई निवातैको मुख लगावै कनेले नेपाली त नेपाली फुकेसिउ खर यो चाहिँ दट नि वो शब्द चाहिँ अन छेलीमा हामी वो शब्द दुजे छ मखला जे भरे खण्ड ला अलि कोचाइको बाकी वन मैले अथवा नारायण ट्विटर रहे त्यसमा प्याकेज ल मे मोटे चाहिँ नेपाल सम्बन्ध छेलियो लगायत चाहिँ किनी गु संविधान नेपाल सम्बन्ध छेलियो र जु ज्ञापन पोले देखौ जुल ठुके गु मूल रूपमा चाहिँ किनी दे यंक हले यंक पनि नेवा टेट चाहिँ किनी जिसन इनाप या ख चाहिँ किनी मूल रूपमा तो अपिल बिठाउँदै छ सरकारले ज्ञापन पत्र अलग्गै जी फुजी चाहिँ किनी हले यंक पनि जिसन नेपाली टेट जिसन इनाप या जुल अले ठो अपिल जिसन बनाउन नेवा उल्लेख मोदेको कारण हैन सकल नेपाली पिन्टे सम्बोधन यात्रा फुजी देन सबै नरेश सर हजुर सर हजुर आठो झनै पारित जुट्ने चुनावला ठिकै जम्मा 6 वटा संस्था दै खण्ड त नेवा डेडबु नेपाल भाषा मंगाखल ये नेपाल भाषा मंगाखल येल राष्ट्रिय डिप्युटी संगठन सभा प्रतिष्ठान नेपाल सम्बन्ध नोडल राष्ट्रिय समारोह समिति 1141 ओ नोडल समारोह समिति येल ठुली चाहिँ 6 खु चाहिँ कि संस्थाइ बाके तो चाहिँ मंगा अपिल चाहिँ कि उनी जुल आठुके चाहिँ नि आ झनै झनै छि कोचाकी बाके भने ठोक करेक्सन छि चाहिँ इबो फोन हान चाहिँ कि याना सिग्नेचर गेना कैदी नरेश यिने नेवा डेडो बना कोर्डिनेसन ना ठुके चाहिँ हस्ताक्षर हस्ताक्षरी नीति चाहिँ ठो खु संस्थाय पाखे हस्ताक्षरी पिमु ना र अले सिग्नेचर याना फोटो खिचेना चाहिँ वो मेसेन्जर छे आए दिटा इना बिना त नगा मेसेन्जर पाखे हस्ताक्षरी संगठनी ना अले 10 छाप्न मखला अले छाप्न अले ना अले सही उली छगति मेसेन्जर पाखे सही याना छे आए दिटा इना त नरेशको सुबा थन छि खलाला उरबले हने बपले यको खञ्जनबले ठुसी गया जो चाहिँ छिटो लपुए ताठै कठाउ चाहिँ छिस महसुस जन्जरोडो अझ ठप चाहिँ किने छिटो चाहिँ किने ख कना जिटो चाहिँ जी हेलोवा भाजो मल्ल के सुन्दर जिटो चाहिँ इना पेन्चना मल्ल द माइक अन उजलपा होला वल सक्षम हुँदै चाहिँ पिन्टुना देशना चला चिकि सुरक्षित जीवा चिकित्सा था जख था क्षेत्र पिन्टुना सुरक्षित त्याफेमा ट्राय चाहिँ जो पिन्टुना चला दिसोले पास पिसा ग्रुप कोटा यन्दिला तो चाहिँ तस्को बालाटा चिसा चाहिँ नोद हनेउ चाहिँ जो छु परम्परा का वो मूलतः जो अभियान बाजो आंदोलन कथा जोली थुपे गुना कथा विवाद उठे खण्डे के मुजु नख हरियो किटिमिति सम्बन्ध राजा सुरेश किरण ढाटे ठठौ स्थानीय विशेषता ठठौ समुदाय विशेषता कथा उते चाहिँ विवाद कथा मकासी नेवाते दुई चाहिँ विविधता नेवाते दुने दुपति विशेषता कथा लगा चाहिँ नाला उता चाहिँ त्यसमा चाहिँ उता मच्छी तर चाहिँ नुदा हुने सम्बन्ध ती सबले छटाका आन्दोलन खटो अभियान खरगा चाहिँ यहाँबाट मङ्सिरिया सलो खोल्नु यो चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रोजेक्टला त्यसको लागि संस्था चाहिँ यो चाहिँ सुभा राजा श्याम कृष्णजी भेटी त्यहाँ निसी हामीले गुण हरियो सम्बन्ध इरा अपील चलो ते दुबु पाके अच्छा रासा दे दुबु
नेङखो चाहिँ संगठन संरचना थियो वेकै पनि पाखे ठोकने तो सुचाव सो चाहिँ के बिया तिस होला त्यसो मङ्काको ठाउँ ठुलो हने जुलहरुका नेउपट्टि चाहिँ ज्ञापन पत्र दिउ सम्बन्ध नौ ज्ञापन पत्र दिस मसुद यन्त्रमा थे म त सुजित दिन लुमनी या 19 दिन लुमनी 19 दिन लुमनी दिस टको तम प्रधानमन्त्री र दिसले नि जिम्मा नेउ बुढा मोला सुजित नेउ बुढा मोला नभए बियो नेउ बुढा रुपट्टि चाहिँ दिस ज्ञापन पत्र राखी त बिउ जनवरी सौ ख उके मध्ये धन्य आफूलाई खप्नु मनी हे उइटे अदान कथा दिसा हानो सरकारी कर्तव्य कथा वो खैट अनि के बडो छटा खर्चमा चाहिँ 5 मिनट जति चारा सच्ची औपचारिक सल्लाह मजुनी तर ऐन ठो विषयलाई चाहिँ बहुत गम्भीर रूपमा विचाया माला थिए चुला लासा नेपाल सम्मतिले त सौर्य मानक देखियो रह्यो चाहिँ छौ पुचा पास्मी नेपालले चुन्चोपी र अमेरिका हो बेलायतले चुन्चोपी पिमो पास्मी थासेना जी सुभाष रामजी जुल संयुक्त श्रेष्ठ जुल रुक्साना कपाली जुल अनन्यसम्म सुप्रिया कि सु मानन्द केमेजु पेमेसिया जना चाहिँ नेपाल सम्मति र सौर्य मानकले चाहिँ लिङ्क्यु धगा umsai putain to tra अखिल वागा बिसा वो घोषणा गरेर चाहिँ नेपाल सम्मति हो आवलिङ चाहिँ अक्टोबर 20 जी धगा चाहिँ वाका बिसा चाहिँ वो घोषणा गरेर दिला आठो विषयले त्यसको गम्भीर रूपमा जीवपछि साला जीवमापति चाहिँ कथे तो नेपाल सम्मति त दिशा सौर्य माने यिनकी मालिकीमा नेपाल सम्मत नेप्सा चाहिँ व्यवहारिक मजु व्यवहारिक या लागि चाहिँ छिट छौ कुटा या मला थैचौपति रुख ख वे छोले चाहिँ वे प्रभाव लना चाहिँ नेपाल सम्मति त सौर्य माने यिनको आवश्यक खल्नु अले नेपाल सम्मत छा जेतुला रगा थाले नेपाल सम्मत या तौको ठाउँ मौलिकता दो यो मौलिकता मध्ये छौरे चाहिँ त्यो चन्द्रमानक चाहिँ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ दिनगन्ती ख संसारले चाहिँ तौको ठाउँ चाहिँ वर्षगन्ती त दु मुख्य मध्ये सौर्यमानक नहु मलाई अझ चन्द्रमानक नहु ले नेपाल सम्मति विशेषता निर्णय सम्मतिमा पाउ विशेषता चाहिँ छोरा छ त्यो चाहिँ लुनार बेस चाहिँ क्यालेन्डर ख एजिया छौ चाहिँ विशेषता ख ठो विशेषता जेचोपट्टि लुनार बेस क्यालेन्डर ख जिसन जबरजस्ती सोलर बेस इन्डी भला नेपाल सम्मति बेच्ने कि हाम्रो मेपट्टि नौ सम्मति चला छ सम्पदहरू न्याखो सम्पद होला लुनार बेस सम्पद खने जिसन नेपाल सम्पद संगठनमा प्रवर्तन या सम्पद जगत होइसन होला लुनार बेस चन्द्रमानक सम्पद खने उही त चिसो हिजे ढुङ्गा लाछ ग्यारगिरी बासे जुलियन चाहिँ क्यालेन्डर इन्डी ढुङ्गा लाछला अब संघहरू योगदानलाई छुटकेगा वो संघहरू सम्पद सम्मत ए ठो एकदमै छिउ चाहिँ मौलिकता छिउ विशेषता छिउ इतिहास चाहिँ सो गुरु चाहिँ मतलब चाहिँ खखा उहिले चाहिँ मतलब चाहिँ पाक्यौ कथा आज ल्यानो पिउ चाहिँ अब नेपाल सम्मति आन्दोलनले नेवारले नेपाल भाषा आन्दोलन करोड कन्ट्रिब्युसन बेच्न कि रकति पास्ने ख रकति बिचमा छ नेपाल सम्मत आन्दोलन हेक्छौ कि नेपाल एक छिठी चाहिँ खलापु छ व्यक्ति पिनिस्न सभा सोला बियाका थे यास गेजी रगा चाहिँ नियन पनि यावसान जुका तरका बिचमा हटाछ अखुलो चाहिँ आवली चाहिँ नेपाल सम्मति चाहिँ बुध थियो 20 अक्टोबर जी रगा चाहिँ वेबसाइट प्रश्न या त होला यहाँ चाहिँ आठो क्रिया चाहिँ प्रश्न थियो होला त्यसमै दीर्घकालीन चाहिँ मतलब चाहिँ लिटरलाई प्रश्न छ अब त सुविचाइना चाहिँ प्रश्न या त उले ठो सम्बन्ध ठाउँमा हो तर जे छिप्पिन त खाली आग्रह चाहिँ हेर्नु चाहिँ ठो सम्बन्ध न त्यसमा गम्भीर रूपमा विचारना रो पास पिन्ट चाहिँ नपचना
जिसँग सल्लाह बेकमा पनि आवश्यक थियो ताकि चाहिँ नेपाल सम्बन्धी सम्बन्धले छोटो चाहिँ पाससँग चाहिँ त्यो चाहिँ चाहिँ सोलर बेस गेरगेरियन चाहिँ मतलब चाहिँ मान्यता अनुसार चाहिँ उनी दुलाहरूका चाहिँ छोटो सिनो चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा थियो उसले चाहिँ आन्दोलन नेतृत्वमा चाहिँ शङ्कर यहाँको त्यो चाहिँ सौर्य मानक मको चाहिँ चन्द्र मानक चाहिँ त्यो चाहिँ क्यालेन्डरका प्राय राष्ट्रिय सम्बन्धका थियो तर जुलाई नेपाल सम्बन्धी आन्दोलन यन्त्र पनि पुष्पय दक्षिण नीति लोक चाहिँ खण्डे जीव आन्दोलन चाहिँ बल्लैले कि जीव आन्दोलन चाहिँ चाहिँ मतलब चाहिँ कमजोर जिल्ला जीव नेपाल सम्बन्धी आन्दोलन चिटिङमिटी गडबडिएन जी चाहिँ मतलब चाहिँ खस ब्राह्मण चाहिँ ज्योतिष पिसा मलाई मफुजा पूजा छनियालाई कि मलाई तीजा पूजा छु चाहिँ छनियालाई कि बेला छिटोको अलमल यन्त्र हुन्छ आलो अक्टोबर 20 नोभेम्बर जिल्ला चिजलाई चाहिँ भिटी बुझला तस्कै भिटी चाहिँ अवसर गर्दै उनीहरू गम्भीर अवस्थाका जग्गा चिक्ने सक्छ विचार छ जे ठुलियाडा सुरा यतिको सुधा मलाई त आज हिगे यी चाहिँ किन तस्को मोदो कार्दैन नरे सर हजुर नरे सर टायर उक्ला जिल्यो हिगे यी तस्को मोदो कार्दैन मेबी हनिबाब लियो खताइ जिसा निर्मखन ती सर्वशिक्षित क्षमा फन्जुन आठोले वो मंगा कठाउ चाहिँ किनी पत्रकार देना तुलिउटी लगायत चाहिँ सब फुसा चाहिँ त्यो मंगा ज्यादो न या सम्बन्धिन जिसा थन लिपा हान चाहिँ सल चाहिँ किनी जुइरियो जी भन्न सकाइ छैन जी थौया चाहिँ मुजाया चाहिँ किनी भर्चुअल मुजाया चाहिँ सभानाय नेपाल सम्बन्ध विरुद्ध राष्ट्रिय समारोह समिति 1141 नाय रमेश महर्जन जेट ठाउ खण्टया नप थौया चाहिँ त्यो मुजामा खुसादिरी इना पेन्सन रमेश महर्जन माइक अन इन सुबाडु जुजुलपा सकले अने बकिन्दा मुंगु ई बियादिला अगे लागिने दु सुबाडु तो विशेषना जिनेवादे डब्ल्यू आयोजना तो छिटो भर्चुअल मिटिङ दिला न तस्कै यो महत्त्वपूर्ण मिटिङ वेकअप जस्ता आयोजना दिदा जे नरेश ताम्रा कार्दै त यो कुस्ताबियातमा अनवया लिपा थौली थौ कार्यक्रममा उपस्थित ज्यादिपी विभिन्न संस्था जस्तै नेवारी डबु नेपाल भाषा मंगा कलाये नेपाल भाषा मंगा कलायल राष्ट्रिय विभूति संघ दर्शाका प्रतिष्ठान नेपाल सम्बन्ध नुरा राष्ट्रिय समारोह समिति ले नुरा समारोह समिति यल ले विभिन्न संस्था या सल्लाहकारी वेगतना अनस्का जोजुल पाइनाछन कसकै बालक हने बपिन्छ सल्लाह सुझाव त तयार दिल विशेषना जिउतो नुर नेपाल सम्बन्ध नुर राष्ट्रिय सम्बन्धका राज्य घोषणाहरूको अवस्था संकटर साखा जुइत चाहिँ राष्ट्रिय विभूति घोषणाहरूको अवस्था अके त झी विषय सो एकरूप किसिममा चाहिँ सन्देश हुनेमा झी ठ विषय चाहिँ सुन मन द्वन्द मजीमा झिउ विषयले सुतन दोपा मजीमा गाथौँ तस्कै तरौँ कार्यक्रम मिलादिल अघि लागि हानस्का जी विशेष सुबा बियाचना अथवा थिथे किस्म सुंगु पिंगु गो झिउ तो समिनाने न दुटाकी माउपति खौला अनवया चाहिँ पटले झिसा चाहिँ झी विविधता झिउ एकता क विविधता झिउ चाहिँ पहिचान करगा विषयले न खटौला तस्कै भाला छु जजिएको ई मकासी सिकपिन्द जुन मुख्य आज झिउटो नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्धका जे झिउजको विषयमाको तो राष्ट्र तो नेपाल सम्बन्ध हो जो राष्ट्रिय पहिचाने का उसलाई इतिहास न अठियाउडो अघि लागि चाहिँ झिसा नेपाल सम्बन्ध नुर राष्ट्रिय समारोह समिति जगमको फुक देयन कपी तो सम्बन्ध हना चैतना दिपी उठके चाहिँ सकले आस्त दुपी वेकअप सकेस्टना चाहिँ छौ झिसा नाप मुंका आजु पुमंगो नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्धका घोषणा जुल झि संगोदर साका जुत विभूति राष्ट्रिय विभूति घोषणा जुल अजुन ठोची त झिसा चाहिँ आधिकारिक रूपमा सरकारी स्तरले आधिकारिक रूपमा छेलेगो उ संविधानले तक्न दुचागो जो ज्या पुमं बागदनु ज्या चाहिँ अगे त झि सकले मिले ज्या
फुक्क थाहा छ छली छपज्या जो आन्दोलन रोके न्यान हल लगा रासा जिता लगे जो तो अवश्य न जो माग पुनी आ चिज विशेष न यो कुछ न चाहिँ गैर नेवाते से या मेपिन चाहिँ तो साइड चिज अपो तुइता बचेना यात्नु तुकेता चिज चाहिँ जुना यात्नु तो विषयले चिज खन न्यान यात्नु चिज अपो आन्दोलन ना यात्नुले चाहिँ मनु मेपिन सेले चाहिँ तो यो नेवाते उसके खला यो कुछ चीज चाहिँ मुठियाना एउटा बिचा चासो तया बचाउँदु उले ठुपिन्दाना चिसा अप्रोच मजा चाहिँ एउटा बिचा चाहिँ वालिएना मजाउन अवस्था जो ज्या खुसी चाहिँ नेपाल सम्बत नुडा आतु राष्ट्रिय समारोह समिति पाके दे न्यंकए नेवात या गैर नेवात त फुकेस्तन विभिन्न वर्षभरिय कार्यक्रम मेना चाहिँ चिसा तो विषयले चाहिँ सकेस्तन फ्रिक्यो वहाँ चाक्यो वेलकम गर्न मानेको वो सरकार तो चाहिँ राष्ट्रिय सम्बत ख तो चाहिँ छेलिएमा तो छेलियो तरिका न विषयले चाहिँ नक्तिन मल्ल किस्म डाइन न तया दिल गु किस्म चाहिँ अक्टोबर 20 यु खवया चाहिँ किस्म यारका खवया छन वो छिचु विषयले चाहिँ अझ छिरा कन्फ्युज जो खए होय वे ढुंगा छिसा एकमै वेक बिना पनि छलफलेना तो चाहिँ समस्या समाधान या माउदु अन एको निकेत विगत दी विषयले वेक सलक आए अथवा नेपाल सम्बत नूतन राष्ट्रिय समारोह समिति 1941 चाहिँ वर्षभरि कार्यक्रम तय गर्न सिक्किस सल्लाह ब्याजी बिना छ त्यो विषयले आछि नेपाल सम्बत नूतन समारोह समिति पाके यो नेपाल सम्बत यावे छोले चाहिँ छि नेवातेउन चौता एकरूपता एकता जी विषय दुप्ति बै मनुष्य या छिसा मोठोपति छि ठाउँमा मेमा मोठोपति खैदा फिकेटा तो भर्चुअल मीटिंग चाहिँ छिसा वर्षिन कए छिसा यामाडु विशेष ना चाहिँ जी सूरजवीर बजाचार्य जी नेवा राष्ट्रिय पत्रकार डोबुया वेका अध्यक्ष न दि वेका जी विशेष कापे कि वर्षभरि वेका बिचाना छिटा चाहिँ संसार मात्र प्रचार प्रसार यादव वेका बिचाना अवश्य छिटा सहयोग नादि ढ्या दिए हुनुहुन्छ जे छिक्ने सके त हने भपिन्द विशेष समय छिक्न अमूल्य सुझाव वो छिउ विषयले गुप्ती एकटा यो सोचे ठाउँ मेसेज हुने जुल अघि लागिन छिक्पिन्द एको सुझाव विषय नि हानासका छिक्पिन्द चाहिँ तुलमछि मोही ब्याटियो लागि सकेस्तन जो रूपा सुबा विषय जो खनेको चाके तो नापा पस्तु ठौँ छु चाहिँ भर्चुअल चाहिँ खनेको चाउन छिक्पिन्द जानकारी दि अनि याक्नै छिपि चाहिँ व्यवस्थित किस्ममा चाहिँ मेरो भर्चुअल मिटिङ हैन अवश्य मेमे खतन भौदु ओ विषयले न सफल याटा चाहिँ विशेष ना चाहिँ नरेश डेटा कोर्नेट ना दितन इनापिया चाहिँ ठौँ छु भर्चुअल मिटिङ यो कार्यक्रम न खनेको चाक चाहिँ छिक्पिन्द जानकारी ब्याट न भने बपिन्द सकेस्तन जोजोलपा सिग्नेचर छ पाले भनेर सिग्नेचर चाहिँ पास्पी चाहिँ न्यागु खुगु संस्था चाहिँ सिग्नेचर छौ भोटे सिग्नेचर याना अले छाप तया ना तया चाहिँ मेसेन्जर चाहिँ जिटो या जिलिसे पासा मर्स चाहिँ उमेश जिटो चाहिँ छया दिस व चाहिँ मतलब व छको छया बिया दिटा इनाप्दु अले चाहिँ सुरजवीर जी छन् दिस सुरेश जी दिस छौ अन्तरक्रिया ज्यादो छिस याक्ने ते ठो विषयले अन्तरक्रियात्मक ज्यादो त चाहिँ आ छिस याक्ने तया हुने अले चाहिँ छौ सुच चाहिँ छिक 5 मिनेट खाली चाहिँ सुच दैसान ठन चाहिँ छौ नेवा डेडबु पाखे याका वया जुनु भर्चुअल ज्यादोले नोटिस मिनिसे हनेवपि नोटिस मिनिसे ये यल्लो पप अले दे न्यंको जोपि नोटिस पिमुची ना ढल संकलन याना चलो नेवा डेडबु पाखे नेवा सरोकार दबु तया मुखला वो नोटिस पिमुची छगत ना हन चाहिँ झि छलफल चाहिँ ठो झि नेवा नखन्छ ख लगाय चाहिँ न्यौ ठो नोटिस विद्या यो विषयले न भट्रिकी चाहिँ ठो भर्चुअली सानो चोरी कुट दिया छ ठो चाहिँ शेयरिङ याना सुरेश जी अले चाहिँ झि छ सुरजवीर जी झिस चाहिँ कुकुनो अन्तरक्रिया तस प्याची जी वो छौ चाहिँ अले सब ई चाहिँ हिनेट अझै ठीक दिला बानी छ बोल्छ त्यो चाहिँ ठीक दिला वो छ गर्न सुझाव बिया दिस बालेगा जिसले ला ज्याजो त जे लागलाउला उ चाहिँ छवा डिजाइन टेक्नोलोजी नि गगो सामग्री छेउ गेना छेउ एज जिसले एकदम न्याय चाहिँ उ ढुंगा कने कसा चन्द सजु टाइम चाहिँ हिने छैन साँझ बाखे जे लागि छ गयो सुरजिउ लान प्रोग्राम चलाएन जन्म आगे ह सुरज र हिने चाहिँ सुरज क्या नंगल छ सुरज मोर का साँझ बाखे जुसे जुला ठे छ
应该好呢。 Hello. 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 हजुर जी विश्वविलास जोशी नयाँ त चाहे ज्या चुना हजुर जी विश्वविलास जोशी समाज सङ्घमूल्य उपाध्यक्ष खजी नाट्य चाहिँ मल्लजी न तैदिउ प्रस्ताव अक्टोबर 20 ले नेपाल सम्बत मनाया खाला एकदमै मान्य मजी झिता जो मूलभूत नेपाल सम्बत स्थापित जुबिले चान्द्र वर्ष अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाया तिथि था मुखे जुनी वो नु विचार जो वही चुना वाला सरासर गलत दु सुकिया लागी चाहिँ जी तक्मा छप्पो जिया वेका पिलामा मल्ल जिना धैती थे खालाना वेका पिन्ता सेटिस्फाइड याना बिमाली जो मूल संस्कार मूल जो दु संगतर शाखा जी प्लस राघव देव मल्ल जुजु काठमाडौँ या उब्लेया वेका पि मिले जिया ठो चाहिँ संगतर कृत नेपाल सम्बद्धका जो सुरु कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा खुनु उके जुनी जीव मूल संस्कार वधु मूल संस्कृति वजिया चुना नेपाल सम्बद्ध सम्बन्धले उके झिसो चाहिँ तस्ता है आवाज उठाना थोतो चाहिँ चेन्ज याके मजु हजुर जुगु विचार है सुभादु जीव त कसो बाबु गुडलपा सुभाद धन्यवाद सुभाद ओके सर आज छु बागडनला झिउ सर त आइड थोडे कोचाके माली ठौ उठे दु औपचारिक रूपमा जो कोचाङको थोडे अनौपचारिक वो बद्रे छौन्यु चाहिँ गु विषय त हो ख वो विषयले चाहिँ हान चुना 5 मिनट सलो हैन चाहिँ श्याम इन्डी छु धात तेना चाहिँ श्यामजी नरसे याजी ध्यात न छुगा धाबले अवश्य न आठौं यो ठोमंका गो बिगेपी खवला बांगलापति एक रूपता यो खवला नपना पाउँछ राका रासा नापथे अब हरेक दिने चाहिँ येलो छ त बिगेपी पिकायो ये छ त बिगेपी पिकायो अथवा विभिन्न संस्था हनम्यमे कठाई बिगेपी पिका मते दगा इनापिया स गेजी जिसा तैजो वे दु खयन दि मते गाटे चनाउ दुल जिसा ठुटामा वक्तव्य लुगो दुनी वो खट सुना सुदुनी जिसा दुदु 3 नम्बर दु जिसा गरे जिसा बना जेंगला श्यामजी जिटिमिटी वो साइड कागु ठठौ लगाया भया थन दु बिगेपी दु वो जिसा ल्याङ्ग्वेज जुल आजि राख्नु आजि संस्था फुका दु जुनी जी थोटो ठासा चाहिँ थे बिगेपी पिका मका त इनापिया हो अब थोटो टिटी थाम छ हाना जिसा छु खमरो अब छौ मेरो ख चाहिँ नति मल्दैन गो दैदिउ पति खै चाहिँ दन वो सुवासी छ पनिया हो अले जिन चाहिँ छुटे राछ त्यो विषय गम्भीर ख छिपिसा चाहिँ हटा चाहिँ दि मुतिर गाट यो अले छौ चाहिँ छुरा छ अक्टोबर 20 ले नयाँ वर्ष उ टाइम 1140 से यो चाहिँ सुरजुबले अक्टोबर 20 जुल मखला तर आवेला अक्टोबर 30 हामीले चाहिँ ठो अक्टोबर 20 वो अक्टोबर 30 का हामीले हम यो 15 दिन सो होने बेला वो 15 वो 10 दिन अलि 1 महिना लिजाउ खण्ड र तो चाहिँ महिना दिन ठो चाहिँ छिगु वर्ष ठो अथि समय परिवर्तन या पि नपाए जोडे जुल मिठोला मखला एजे चाहिँ ठो 1 महिना लिछा पति ख चाहिँ मतलब वो उली पाछि मजु मखला आ छिसा चाहिँ ढार मुटु एक खसा तबेला चन्द्रमा सही घन 354 दिन सूर्यमान लगाडी यो घन 365 दिन एजे चाहिँ वो फरक दिने त उली सहज रूपमा छरासा लाग्यो ढिउ जिसेबले अठे खड्ड गरा देवराज जी गुपति छ महिना 30 दिन युपति गु क्यालेन्डर वकन प्रस्तावित यान दिउ ख वो थोर यो अझ फरक दिनी एजे चाहिँ छिसा एकदमै ठुके चाहिँ छि हेलवा मनु त्यसो चाहिँ वक पिनाको संवाद यक्ने या छ यामा छारास नुडौ आ वइचो अवस्था आई हलिमे पिने छु आ नुडौ गा अक्टोबर 20 वन नुला आ मया खला पक्ट नि आलो अक्टोबर 20 मु नोभेम्बर 16 ले याउन केना हामीले छि चाहिँ थो हन मतलब 16 दिन 16 दिन ला उल्टा जुल नि एजुनी चाहिँ छिस समयलाई वक पिनाको सम्पर्क दे मानी सुभाषजी न छिस प्रयास या मतलब नि कोशिश या तो विषयले ठुले ढाका सुभा यो सही वो शंकरधर प्रतिष्ठान यो छाप गर्न भ्याएको छ नि आ वी तो अझै अमेरिका प्रिन्ट वो प्रिन्ट या छियो बिगेपी टु नि करेक्सन दो छ करेक्सन या वो प्रिन्ट या उगे छाप या छ या म
मोखो सिसन अब प्रिंट किया ना टाइम लगे जी थे छी 10 जी छिप्स छे ड्युपटी दुगा छि के मला उइ त प्रिन्ट या त करेक्सन ओके अब भटी त व्याकरण वो अथि भटी त मिले माउट नि वो मिले ना वो ठीक छ अलि उके त नि वो लोगोले छ का जे जनि वो लोगो र छाले रमेश चरी न सही वो छाप बिआइ दिस नि अले जी नोट समारोह समिति यले या लोगो छाप दुकी महरु मंका खलय ये मंका खलय न लोगो सही है मेसिन सही छ मलका वो दि लासा ले थोथे दि राजन त टाइपियाका ले छया हेत्र फाइनली ओके भेटिभिटी वो करेक्सन या बालिका छौजु करेक्सन त वो करेक्सन या का नेबुबे सर जो एकदम प्राची ऑफिया का वो मेसी तसुरा ऑफिया नि असस याले आछि नु हान तत्कालले हान वो अन्तरक्रिया जो त Wilson अवस्था हलिमे पिनेछु अक्टोबर 20 मुन होला मैया खला फक्त नि अक्टोबर 20 मुन